A few moments later. Lapen alang lapen latum haksi pulo. Mane niatum pulo. John Baptist mane niatum pulo Elias. Lapen akaprek atum pulo Jeremias. Kalite Arnam amuntri atum angbong inut abang. Tangte nangtum ke alang litum apang. Panon pet. Pomen pen, so pomen pen, nilai ingkutang. Padu pen. Thevang Baptist Church Foundation Day 12/1/1975 Memorial Foundation Stone laid by Reverend Lawrence Ingtih Pensi, former Executive Secretary NKBA, on 12/1/2024. Amen. Foundation Day celebration. Thevang Baptist Church. Also Pokal Yongtong Pyramid Bank. Kalau pin kalau bang kalau pastor pin halo. Nang dua lo, copo. Jadi, tumpu dapen foundation de talon pun lo, 1975 pinang 2024 bang ke nikan 49 years kechok lo, asal dapat tum plek pangjar lo, non bang ke, apa suno por lo. Si, lagi tu polok lo jadi lo puli. Thai lo là non plek pa suno nak. Tu dapen ajaimek anke tum kicun tang lo. Nongke kijut lo jo. Plek pa suno polo posi non plek pa suno nak. Ini pulang mah. Lang mana? 1975 Januari 12 tarik ke mondeli lo. Nasipinnya bangke 2024 bangke ningkan plikebra sirkep kechok lo pini ke foundation de lo la sikado gawe mondeli sitame misen mipun me etpensi ajaimek heta pacun lo lapen ke nona bangke mai jud etpen la mondeli flag ki pasun ye phansi non pastor pensi la so flag pasun konto lan hando nan pining di lang ba pining di lang ba Nó bằng plek pasun pun tu ya, lock pe. Ah.